reci, ovaj rat je pokazao da se sve ne događa onako kao što su predvideli, onako kao što su planirali. Zašto? Zato što uvek nasilništvo, odnosno totalitarizam, ma koje provenijencije bio, uvek mora da se skrši, odnosno uvek mora da se slomi jer je građena na temeljima zla. Ne može zlo da traje večno. Srbi znaju za onu poslovicu koja glasi možeš kako hoćeš, ali ne možeš dokle hoćeš u zlu. Svako zlo mora pre ili kasnije da nestane. A naravno treba uvek doprineti da se zlo što pre okonča time što ćemo na pravi način reći jasno i glasno ne zlu. Sveti apostol Pavle kaže, mrzeći zlo, pobeđuj ga dobri. Koji je to pravi način reći ne zlu? Pravi način je artikulisati svoje duhovne, geopolitičke i državotvorne interese. To je pravi način. Mi to uradili. Mi se trudimo, naravno svako u okviru svojih mogućnosti. I tekako da možemo da upućujemo zamerke onima koji su bili u prilici da ih artikulišu. I tekako možemo da upućujemo zamerke svima onima koji su po prirodi stvari pozvani da to artikulišu. Ali ja mislim i verujem i siguran sam da stvari nisu izgledane. Pre svega moramo da imamo energiju, odnosno moramo da imamo ono pouzdanje, ono evanđelsko pouzdanje koje glasi po veri vašoj neka vam bude. Ako mi verujemo da nikada nećemo povratiti staru Srbiju, da nikada nećemo imati srpsku Bosnu i Hercegovinu, da nikada nećemo imati zapadnu Slavoniju, da nikada nećemo vratiti prognanike, da se nikada neće vratiti naši prognanici, oni se zaista neće ni vratiti, ali većina Srba veruje da će se stvari događati drugačije. Da smo mi mislili da se nikada nećemo vratiti na Kosovo i Metohiju, ne bi se desilo ono što se desilo 1912. godine, oslobodili smo Kosovo i Metohiju. Da smo mislili da nikada nećemo da zbacimo turski jaramo da bismo danas bili potorice. Da smo mislili da nikada nećemo uspeti da se odupremo našim neprijateljima, onda bismo zaista postali neka amorfna masa ili bismo nestali. I pokazatelj, odnosno ove činjenice da mi sada imamo i demografski probleme, odnosno biološku raslabljenost, da gubimo i onu fizičku, biološku energiju, jeste u stvari pokazatelj i potvrda da smo mi izgubili duhovnu snagu, da smo duhovno raslabljeni. I to je u stvari odgovor kako se izbaviti iz svih ovih problema. Ne može jedan političar ili jedan državnik koji ne veruje u Boga, koji nije svestan da je on pre svega pozvan i prizvan da ima odgovornost za sve kojima vlada, na bilo kom nivou, na gradskom, na državnom, na svakom nivou, ne može biti dobar. On ne može biti autentičan srpski političar ili autentičan srpski državnik. Zato trebamo da se osvrćemo, odnosno da se podsjećamo svih onih primjera koji su konkretna potvrda i konkretan pokazatelj da je moguće obnoviti ono što nam sada nedostaje, a to je duhovni identitet. A obnovit ćemo ga tako što ćemo se vratiti, kako kaže sveti vladika Nikola Velimirović, vratit ćemo se Bogu i vratit ćemo se sebi. Nećemo dozvoliti da nas poklopi jeziva tama tuđinska sa lepim imenom i šarenom odećom. I samo tako ćemo uspostaviti ono što je pokazatelj, odnosno dokaz, suština srpskog identiteta. Škola sa verom, politika sa poštenjem, vojska sa rodoljubljem i država sa Božjim blagoslovom. To su reči svetog vladike Nikolaja Velimirovića. Nama nije potreba neki novi Garašanin koji će nam dati neko novo načertanje. Mi imamo srpski nacionalni program koji je izgovorio sveti vladika Nikola Velimirović kada je bio zatočenik u nemačkom koncentracijnom logoru Dachau. Kada je pisao ono svoje čuveno zaveštanje pravoslavnom srpstvu, reči srpskom narodu kroz stanovički prozor. I tu je rekao, imali smo državu bez Božjeg blagoslova, politiku bez poštenja, školu bez vere, vojsku bez rodoljublja. Otuda nam propast i države, i politike, i škola, i vojske. I zato moramo da zadobijemo, pre svega, na našem ličnom nivou, veru pravoslavnu, patriotsko poštenje, viteško rodoljublje, da bismo svi dobili, odnosno da bismo svi bili baštinici blagoslova Božjeg na nama. Izuzetno nepovoljnim istorijskim i geopolitičkim okolnostima po nas, mi sada mora da rešavamo srpsko pitanje. Ili to upravo način koji ste sada izgovorili, kroz reči Nikolaja Velimirovića? Ovo je tekako, ovo je najraspetiji trenutak u srpskoj krstonosnoj istoriji. Najnebivaliji, najcrniji, najkatastrofalniji, najkatastrofičniji trenutak i period. Ali ne smemo gubiti snage, odnosno ne smemo da se deprimiramo, ne smemo da gubimo energiju, ne smemo da upadamo neki defetizam ili neko kapitulanstvo. Jer kao što znamo, tamo gde se umnoži bezakonje, umnoži se i blagodat Božja. I moramo da budemo spremni da posvedočimo u jednom konkretnom trenutku, dakle u jednom konkretnom istorijskom momentu, snagu da učinimo ono što su činili naši sveti preci. Dakle, da budemo spremni da, kako kaže vladika Njegoš, da branimo obraz Ota časti, dakle, da branimo sve ono što je sveto i čestito i milome Bogu pristupačno, da branimo krst časni i slobodu zlatnu, da branimo
ono što se tiče identiteta nas kao pojedinaca, ali i nas kao zajednice. I da činimo ono što je rekao veliki beogradski mitropolit Mihajlo Jovanović u drugoj polovini prošlog veka, da ljubimo pravoslavlje i da ljubimo srpstvo. Dakle, to je ta zavetna vertikala živog bogoljublja, pravoslavne vere, i horizontala živog rodoljublja, koja se, kao što vidimo, događa u znaku krsta. U znaku krsta i u znaku slobode. Bez toga mi ćemo nestati. Bez toga ćemo se zaista pretvoriti u neku amorfnu masu koja će svako istorijsko iskušenje, svaka nepovoljna geopolitička situacija da satre i da samelje. Dotakli bi još jednu temu, nadam se da mi nećete zameriti, a to je težnja gotovo svih zemalja da se približe Evropskoj uniji. Međutim, čuju se neki disonantni tonovi iz Srpske pravoslavne crkve i iz drugih krugova, čak i od visokih političara, da Evropska unija počiva na potpuno nezdravim temeljima. Kao geopolitički analitičar, kakav odnos imate prema tomu? Evropska unija je, kao što znamo, jedan proces koji nastaje poslednjih nekoliko decenija preko Evropske ekonomske zajednice, pa do sadašnje geopolitičke situacije koja se zove Evropska unija. U onoj meri u kojoj članice Evropske unije žele da imaju, odnosno da sačuvaju svoje i državne, i nacionalne, i kulturne, i geopolitičke identitete, Evropska unija je jedna veoma značajna i korisna, povremeno je jedan koristan projekat koji ima budućnosti i koji zaista može da opstane i koji može da bude koristan čitavoj Evropi i naravno čitavom svetu. Ali, ako se Evropska unija svede, kao što je danas, nažalost, svedena, na jedno parče prostora koji manipulišu Sjedinjene Američke Države, onda je to veoma opasno. Mi naravno znamo da ne možemo da izvršimo jednu generalizaciju i da svedemo sve zemlje i sve žitelje članica Evropske unije na beslovesne adepte novog svjetskog poretka, na neke kreature i figurice kojima je lako manipulisati. I vidimo da ima mnogo disonantnih tonova, da ima puno nesuglasica i kada je u pitanju zvanični jezik u parlamentu, u Evropskom parlamentu, i kada su u pitanju razne poreske olakšice, kada su u pitanju razni budžeti, koliko će koja zemlja da izdvaja u zajedničku kasu, kada je u pitanju poljoprivrede, kada su u pitanju razne ekonomske probleme. Dakle, puno nesuglasica. Vidimo da Velika Britanija nije pristala da uđe u Euroland, dakle u onu grupu zemalja Evropske unije koje su prihvatile evro. Po nekim analitičarima evro je jedan dobar projekat na tom monetarnom nivou, jer može da marginalizuje, odnosno da otkloni dolarsku hegemoniju. Sa druge strane, postoje neki vrlo ozbiljni pokazatelji da se radi opet o jednom veoma opasnom pokušaju zloupotrebe monetarnih suvereniteta i Nemačke, i Francuske, i Velike Britanije, da se odreknu svog monetarnog suvereniteta zarad zajedničke monete i da se kasnije raznim lihvarskim manipulacijama koji su itekako mogući, koje su itekako bile na snazi u 20. veku pogotovo, izvrši jedno potpuno porobljavanje na ekonomskom, odnosno monetarnom nivou tih zemalja članica Evropske unije. Dakle, treba bez ikakve ostrašćenosti, hladna uma, pristupiti ovom problemu i videti koje koristi, odnosno koje su povlastice u jednom konkretnom smislu koje dobijaju članice Evropske unije. Šta one od toga dobiju? Ako postoji jedan samozadovoljni korpus zemalja koje preziru sve ostale koji nisu tu ili ih nasilno vrbuju, odnosno nasilno im nameću razna pravila, poput raznih uslova u projektu Partnerstvo za mir, dakle da moraju da se odreknu jezika, da moraju da unesu veliku količinu novca, maltene da se učlane, da budu eventualno kasnije članice NATO saveza. Ako se radi o tome, onda to itekako nije korisno, naprotiv, veoma je štetno za članice Evropske unije. Svako ima prava da na jedan ozbiljan način tematizuje ovaj problem. Ali ako se tome nekritički pristupa, onda bojim se da nećemo daleko otići, odnosno završit ćemo u kontekstu neke kafanske pseudo rasprave, neke kafanske politikanske pričice. I ja odgovorno tvrdim da ne postoji animozitet kada je u pitanju tematizacija problema Evropske unije, bar kod onih ljudi koje ja poznajem u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Dakle, a priori se ne odbacuje takav oblik integracije, kao što se a priori ne odbacuje nijedan oblik integracije, ali integracije koja podrazumeva očuvanje naših identiteta. Integracije koja podrazumeva gubitak identiteta ili promenu identitetske paradigme, odnosno onih identifikacionih repera koji čine uporišne vertikale u postojanju jedne nacije, odnosno jedne države,
onda je to velika opasnost.